Dobre, takže ja vás vítam u môjho nového videjka. Samozrejme dneska, áno je to toto, dobre. Ideme robiť videjko na nejaké scary Japanese style commercial... Ja ne, Sorry, zabudol som angličtinu, dobre. Je to 41 sekundová video, ty kokot, video a bohužiaľ ja som toto video videl, ale nebudem predbiehať, takže príjemný zážitok, ja sa na toto dívať nebudem. Kámo, toto je fez nechutná reklama. Kámo, japonská ešte to. Čo ti jebe? Ty koko, toto bolo bez raštovu. Kámo, what the fuck? Kámo, to čo je do piči? Kámo, tak toto je dosť creepy, ty pičo. Kámo, tebe drbe. Kámo, ale kúkajte. Kde to bol piči? Tu na ne? Na ten ksicht. Mám jebe, brácho! Ty pičo, zajebali. Kámo, a tu na jak jebla, ty koko, normálne, čo ti drbe, brácho? Jumpscare do piči, ti jeblo. Jakože... Skoro som sa dostal, kurva. Dobre, takže... No, minúta niečo do piči. Jako, sorry. Ale ty kokot. Čo ti jebe, aj vyskočila do piče. Skoro som sa reálne dostal. Ale ty kokot. No, jakože... Dobre, no. Dajte na videjko do piči, odber a komentár. Takže díky a čaute. Sayonara.